Igama elihle elinamandla Igugu awulelo gama mawuliphathe Yebo mawuliphathe indlela yo uzewe ukufa igama yebo igama Galatians chapter 3. Zuchesu Twalisane nami ke Twalisane kanye nami Bangabufela ke Bangabufela Nkosi yebo Sosulwa izinye Muwethoche suwe Oyisihlobo sa Tata Isiphambano sa Mina ngamuzuche Jesu uthalisane nami uthalisane kanye nami ngakufela Ngifuna nokuthi bazalwane kafushane sitawukhululeka nje. I won't be long. Ngoba nje mfisha bese siyahamba. Ngifuna lokho ukuthi nalongakayi ku Good Friday lapho amenyetelwe khona. Kodwa athi ukuthi lenza baya Good Friday isho kuthini Good Friday. Mama labanye bantu bathi why we are saying Good Friday yet kwakufa umuntu walelo langalelo. And Mary lotala Jesu abengeke asho ukuthi this is a good day.
But Jesu ngalinye langa uchazela abafundi bakhe uthi njengemfati losikwa ngumhelo uyakhahlela into yonke inyakanyaka ungasibuta thina lesajika khona ezezeni uthi ke Jesu kodwa emva kwaloko nasekunalo mntwana ukhohlwa tonke letinhlungu ngoba usuka sabuka lo mntwana ngalamanye amagama ngeke kube khona lo mntwana kungakafiki ibhlungu haleluya na Mary abengathi ukuthi it's a good day ngalelo langa lelo but emva kokuba Jesu asafile ikakhulu ekuvukeni kwakhe awusukaneni madoda kwase kuyateka ukuthi it was nembala it was a good day malibonge igama lenkosi malibonge igama lenkosi bese ke labanye bantu mkhulu ngekhohle ukuvusela manje sihlobo sami yathi lamhla sinamkhulu la ngikhohliwe sihlobo sami lesi alibonge igama shayelani mkhulu Tandle egameni lenkosi hayi ngiyaqala kubona umuntu lokhule wazi wabanga ngalo lo shumayela liva ngahemi sekuqala emine kuba netitoli yena solo ude hayi ke siguge ngokufana kwabazalwane naye nje inhlanhla yakhe haleluya bese kusuka abantu ke lamhlabeni bathatha ema-events lenteka nema-events labekenteka nakukhontwa tithixo accidentally leso sithixo leso lilanga la singcenye kwakungu-Friday sebathatha lo Friday bamanyanisa nekufa kwaJesu abasa celebrate ke bona Good Friday sebenza shangathi silele 7 se celebrate Good Friday se celebrate lesasithixo wena uyasicala ngeke kuthi nangitalwa mine 1956 nangabe baqinisile emhla ka7 July ngitalwe nemthakathi ngithi nase ngicelebrate le birthday yami wena ungimanyanise nalomthakathi ungisaphi lapho ngoba ngikho lapho mina awusanibonani bathanda benkosi sanibonani bathanda benkosi khona nje makholwa la ngamcelebrate mbamba lo Good Friday athi thina silahlekile labanye baze bathi futhi silahlekile ngoba thina sikhonta ngelisonto lila ngale khonta ngibani ngimgcibelo awungiyekele wena ngimgcibelo ngikhonta noma ngangiliphi ilanga ngoba ngikhonda Jesu mina manje ke bantu abeva laba nje labathi thina sikhonta ngemgcibelo ndendende bathi thina sadukiswa bo Constantine uRedu de Maroma ngizike mina adukisana nawe kokuqala nje ngoba ngalela langa uNkulunkulu adala lizulu nemhlaba there was no Monday, Tuesday, Wednesday, Friday leyo nto le ifika kanye nalaba loswena abadukise mina thula babe sesontweni thula mabe sesontweni si celebrate athine lokuthi nesikhonde ngalelisondo wena babe mazibo thine lokukhonda kwethu ngelisondo si celebrate lokuvuka ngoba wavuka ngalelisondo so thineke sesi celebrate lokuvuka kwakhe uthi ke wena si celebrate uNkulunkulu welilanga hey wena usudlala ngathi lo Good Friday bazalwane ngalamanye amagama lebebalalele iVOC nasingasimena ngave sithi thina Good Friday kithi ufana nepayday uyayathi payday kodwa labanye ipayday bayayizonda ngenxa yetikwelede ipayday lilanga lenjabulo ukuthi sewusebentile sewuyabhadalwa Good Friday kwakubhadalelwa mine phume ngaphansi kwencinzezelo sanibonani bathandwa benkosi angivele kancane la kulesiphambano lesiphambano ukuthi Jesu emaJuda akamcelebrate Jesu
just because Jesu wafa kufa kwelihlazo. Angivete lokuthi lokufa kwelihlazo leni. Kufa kwelihlazo ngilokwe ukuthi Funza number Galatians chapter 3 verse 13. Christ has redeemed us from the curse of the law. Kristu wasihlenga isiqalekisweni lesasilethwe ngumthetho. Ngeke kuthi yena abe siqalekiso Ngekuthi abe siqalekile endzaweni yethu. enzaweni yethu. Ngalamanye amagama siphambano kwakuyinto yekujezisa tigelekeke. Kujabhiswe labanye kuze kuthi bangafuni kona number 1. Kwesibili eMaroma abekwenta lokubulala umuntu esiphambanweni. Kujabhisa ticili letivukela emakhosi ato. Angani wena ngiva Musa? So Jesu lokuthi ayokufa lesiphambanweni kwakujabhiswa emakrestu lalandzela Jesu. Lo muntu futhi nakaya lesiphambanweni abetithwalela lesiphambano sakhe aqale ashaywe kabuhlungu abese uyasethwala nasale asale silaliswa phasi lesiphambano abethelwe alele laphasi silele laphasi bese sivuswa ngetinzambo sesiyema. Sibethelwa ngaloko ukuthi lo muntu ubethelwe kuphi lapha kuma toes lapha nakabethelwe lapha utosima ngaleli nceba nangala usima ngaleli nceba laletandla uhlala ente nje ufa asuffocate angunu kufa kwelihlazo akusiko kwemajuda. Bengidovakala sengisho njalo. Asambe siyovula incwadi. Asisambe mbanami siyovula incwadi ya Leviticus chapter 20. Leviticus chapter 20. Lalelani. Israel abekasinabonile aqotshwe ngematshe. MaBhayibheli scholar sasitshela lapha ngithi enenjani nakonile. Aqotshwe ngematshe afe. Athi angafa bese uyathatha kuphanye kwemthini kukhonjiswa amaIsrael ukuthi uNkulunkulu usenyanya kanjani sono lo onile utawufa aqotshwe ngematshe aphanyekwe lapha. Kanti laba bona bebabulalela lapha esiphambanweni ukhala uqedza 2-3 days umuntu angafi. So lakhala. Akusiko kwemajuda kubulala umuntu esiphambanweni alenga. No. Uyakuthola lapha kubo Esther, bo Hamani kunenge kwakuthola khona. But kids mayefa lelihlazo kusho ukuthi wayelithwalele mine nawe. Kwakufanele kufe mine endzaweni lapha la kufanele kufe mine khona. Jesu wase uthatha leli lungelo lekufela mine lapha ehlazweni. Kuze mine ngikhululeke. Thula makwese sonweni. For the Jesu nakafa esiphambanweni. Lo Galatians chapter 3 uthi wayesikhipha esiqalekisweni leside nemthetho. Okay. Ayingambe ngiyofunda isiqalekiso leside nemthetho. Incingo tami tonke sethi kumabuza nje mina ngisenalicingo ngisengimabuza nje lo nelicingo. Cha mfwa ngasho usibuyisa ngithi ukuthi asambe sofunda Deuteronomy chapter 23. Siqalekiso lesasilethwe ngumthetho. Hallelujah. Deuteronomy chapter 23 ake sifunde verse 2. Verse 2. No one born of an illegal union shall enter the congregation of the Lord. None of his descendants, even to the 10th generation, shall enter the congregation of the Lord. 1, 2, 3, start.
kude umuntu lotelwe ngalokungekho emthethweni noma esitukulwane sakhe kuze kube selishumi. Okay, verse 3. An Amorite or a Moabite shall not enter the congregation of the Lord. None of their descendants, even to their 10th generation, shall ever enter the congregation of the Lord. Okay? Kude umAmoni noma umAmowabi noma esitukulwane tawo kuze kube selishumi lo yawungena ebandleni lasemakade. Kude lodaleke kabi wadalwa ngendlela umthetho longayivumi kuLeviticus 19 kuya ku 22. Okay? Ake sambeni ke siye Genesis chapter 19. Genesis chapter 19. Okay, nangiyalothi uphuma eSodom. Na kuyakubhujiswa kweGomora chapter 20 verse 23. Naka kusunguleka kwemaMowabi, okay? Njengoba lothi bekesaba kuhlala eSoruwam wari waphuma wayawuhlala eDinzabeni yena nemadodzakade akhe lamabili. Likhaya labo kwaba ngumgetse. Lendvodzakati yalothi yematibulo yakhuluma kulena lencane yathi babe wethu semdzala kanzi futhi kulelive kude indvodza lengalala nathi njengobe bonke bantfu benta kuze sithole bantwana. Kodwa sitewunathisa babe liwayini bese silala naye sendele kuti tholela bantwana kubabe. Kubo lobo busuku uyise bamnathisa liwayini wadzakwa. Litibulo lakhe langena kuye lalala neyise lothi akazange asamuve nokuthi wangena nini waphuma nini engutsheni ngobe abedzakwe kakhulu. Ngakusasa lelitibulo leli lathi kulona lomncane awubonike nine ngilele naye babe ebusuku bayidolo. Asiphinze mdzadzewethu simnathise futhi nalamuhla bese nawe uyangena nawe ulale naye sentele kuti tholela abantwana kubabe. Ngakho ke baphinza bamnathisa uyise nakulobo busuku wadzakwa. Lona lomncane wahamba wafike walala neyise lothi akamvanga nakangena nome asaphuma ngobe abedzakwe khulumani. Ngakho ke omabili madodzakade aloti akhuleliswa nguyise letibulo lakhe latala indvodzana layetha libito lathi nguMowabi unguyise wemaMowabi alamuhla. Nalena lencane nayo yatala indvodzana yayetha libito yathi nguBhenani unguyise wema-Amoni alamuhla. Mawufika lapha kuLeviticus chapter 19 chapter 18 ngilethwa khona indvodza ingalali nemntwana wayo incest. Kuyevakala bazalwane. So lo Deuteronomy ke lothi 23 verse 2 akafanele ukuthi lo muntu loyo angene endlini yabani na yasimakade. Kuyevakala. Samba kanye kodwa. Ngeke avunyelwe ukuthi angene but Kristu wasihlenga kuto leto tikalekiso tona leto. Ngani na uma uya ngale ku Psalms 127 verse 3 bheka bantwana balifa leliphuma kusimakade basibusiso lezivela kuye. Akunandzaba kusutaleke njani. Asambeni ke siyawufunza Matthew chapter 1 verse 1 kuya lapha ku 6. Sitawuthola ukuthi kutawuthiwa lona ngumlandvo wekutalwa kwenkosi yethu Jesu Kristu. Lo isitulwane sa Davida na Davida na isitulwane sa Abrahama. Abrahama watala Isaka. Come on. Abrahama watala Isaka. Isaka watala Jacob. Isaka watala Jacob. Jacob watala Juda. Jacob watala Juda. Nabo Perez. Kanye nabomnakabo.
Juda watala bo Juda Perez watala Nazar. boPeres Nazar. Unina wabo kwakungithama. Unina wabo bekungithama. Perez watala Hezron. Perez watala Hezron. Hezron. Hezron watala Ram. Ram watala. Ram watala Abnadab. Aminadab watala Nason. Abnadab watala Nason. Nason watala Nason Salmon. watala Salmon. Salmon watala Salmon Boaz. watala Boaz. Ruth. Urahab. Boaz watala Obed. Boaz watala Obed. Ruth. Ruth. Oh my kancane. Wakuphi Ruth? Waka Moab. Sewungena njani Ruth? Uyabona kangabe sitawufika le kubabe uNkulunkulu sigcwele tiqalekiso tasemuva emakhaya akithi. Uyemangala Ruth ukuthi mine ngaphuma kodwa Kristu abengakafa esiphambanweni. Wena Kristu sokufela esiphambanweni but still wena uhleli ngaphasi kwesiqalekiso. Ngeke ngihlale ngaphasi kwesiqalekiso kokuthi ngitelwa ngumuntu lwasonza abantu. Ngitelwa ngumuntu lwabulala, akusimi lwabulala. Kristo mine sewangihlenga nalo wabulala nakangavuma kuhlekwa ngikristu sewuhlengekile kodwa lababulala bayesihogweni. Ngayikholwa kodwa kuyinkinga. Ngoba nje umuntu angabulala lamhla mina uhamba uyesihogweni angakholwa. Asala kholwa yena lamlinzelweni wakho. Shumele lamlinzelweni akholwe lolo khaphele wena wayesogweni wasala yena ngala wakholwa yini na kuphelele sebangaphuma esiqalekisweni. Sanibonani bathandwa benkosi. Sebangenda njani na bangaphuma esiqalekisweni. Ucabanga wena ukuthi singethe sayicelebrate into njengale. Si celebrate mbamba phela. John chapter 10 verse 18. When Jesus died on the cross, uma Jesu afa esiphambanweni. John 10 verse 18. Bude longangemuka kuphila kwami. Ngikubeka phansi mina ngekwami. Nginawo emandla ekukubeka phansi. Newe kuphinze ngikuthathe futhi. Uyabona Jesu akafanga ngesiphosiso. Uthi Jesu angakafi mine kude longangemuka lokuphila kwami. Ngesikhathi siyakhumbula ngesikhathi emasosha athunyiwe kuyofuna Jesu etuleni zabeni babakhanzane bafunde bakhe wathi nifunani bathi sifuna Jesu wathi ngimi onela uthi ngimi basisaka phasi bawa phasi isaka ngokuthi uthi tengimi. Haleluya. Uthi kude longangemuka kuphila kwami ngalamanye amagama ngeke ngife ngensandwe emuntu phathi kufa lengitakufa mne Jesu ngitakufa vele ngoba ngide kutokhipha abantu etiqalekisweni. Ngitokufa awusulala wona maka. Tshela makhelwane usuyakubona lo yababa wena. Tshela makhelwane nawe uyakubona lo baba ungalala. Udike Jesu la ngine kude longangemuka kuphila kwabani na kwami. Nginemandla mine ekukuthatha mine mathupha ngikubeke phasi. Ngiphinde futhi ngikuthathe. Ngalamanye amagama ngesikhathi Jesu afa. Asambeni siya chapter 27, Matthew chapter 27. Oh Jesus. Angesambeni Matthew chapter 27. Asikale kufunda verse 45. Kepha kusukela ngelihola lelishumi nambili emini umhlaba wonke wabamnyama kwaze kwaba li-hour lesithathu. Kwathi ngensimbi yesithathu entsambama Jesu wakhala kakhulu wathi Eli Eli lama sabachthani. Lokusho ukuthi Nkulunkulu wami ungishiyeleni. Labanye bantu laba bebe lapho bamuva nathi bamuva base bathi asenimuve ubita Elijah. Lo munye wabo wagijima masinyane waya kuye nesponge
wasenya ewayinini lelimunyu wasihloma eluthini lwemhlanga wedama kumnathisa uthi ke Jona ngale banela kumnathisa wase uthi sekuphelela angithi kodwa labanye bathi asenimiyekele sibone ukuthi lo Elijah utawufika yini atemsindisa la emthini Jesu waphinza futhi wakhala ngelivi lelikhulu kakhulu wase uyafa bheka indvangu layilenga ethempelini yadzabuka ekhathi kusukela etulu kuya phansi umhlaba wadamatama emadvala aqhekeka ekhathi bamba nang 52 emathuna avuleka bantfu labanyenti bankulunkulu labebafe bakholwa bavuswa ekufeni bawashiya emathuna emva kwekuvuka kwaJesu ekufeni baya bangena edolobheni lelingcwele lapho babonwa bantfu labanyenti indvuna yembi nemasotsha labenawo lebebabalinze Jesu nabakubona lokutamatama kwemhlaba nako konke fundza unamhlanje lokwakwenteka bafikela kwesaba lokukhulu baze bathi ngempela lo muntu lo abe indvodzana yaNkulunkulu kwakunebafati labanyenti lapho labe bamlandzela basita Jesu kusukela eGalile babebukela babucalo emkhathini wabo bekukhona Maria wasemagadani na Maria unina waJakobe na Josefa nenina wemadvodzana aZebedi okay asijombe mntanami lapha verse 62 ngakusasa lokusho ukuthi ngelilanga lelilandzelako lemalungiselelo bapristi labakhulu nebafaristi bahlangana naPilato bathi kuye Nkosi siyakhumbula ukuthi lo mkhohlisi asaphila wathi ngiyawuvuka emva kwemalanga lamathathu ngako khipha umyalo ukuthi lelithuna lakhe ligadzisiswe kahle kuze kube lilanga lesithathu kuze bafunzi bakhe bangayo kuyawumeba bese batshela abantu bathi uvusiwe kulabafile bese kuthi lamalanga akhe ekugcina abe makhulu hayi wena manje hayi malanga lamanga akhe ekugcina abe makhulu kakhulu kunalawa ekucala Pilato wathi kubo thathani naba balinzi nihambe newulelusa njengekubona kwenu besuka bahamba bayoligadisisa lelithuna balivalisisa baze bashiya neluphawu etsheni babeka nebalinzi uyani ukuthi ngathi bathi nabayoligadza lelithuna balanza laba bebethembile bababili base balanza nabo meselana babuya nabo khonkolo balikhonka bomeselana laba bafaka bomeshwaya balikhonka ukuthi angasaqale avuke la khonkwa kugadza kwekuthi emanga akhe eqala lawa egcina atabe saba makhulu kakhulu ngoba utabe sewuthi wente njani na akugadwe ukuthi bangamebi ngoba nakungenteka bamebe lamanga langa atasibeke eceleni thine chapter 28 asambe mvanami sesithandaza chapter 22 emva kwelisakatha ekuseni ngeluvivi ngelisondvo yebo Maria wasemagadala nalomunye Maria bayawubona lithuna kwaba khona kudamatama kwemhlaba lokukhulu ingilozi yenkosi yehla ezulwini yaligicita lelitshe yasehlala itikwalo lengilozi yayinjengembane timpahla tayo tatimhlophe njengesithwathwa kepha abalinzi befikela kwesaba bachachadela baze baba njengalabafile ingilozi yathi kulabafati ningesabi ngiyathi ukuthi nifuna Jesu labebethelwe esiphambanweni akekho lapha uvukile njengoba abeshido wotani nde ubona indzawo lapho abelele khona
hambani masinyane niyowutshela abafundi bakhe nithi sewuvukile kulabafile nyalo nje sewusembili kunani uya eGalile nitawumbona khona nibokhumbula lokhu lekanitshela kona nibokhumbula lokhu lenginitshela kona. Verse 12. Kwathi bapristi labakhulu netibonza nasebahlangene bakhaliswa banika abalinzi imali lenkulu bathi nibothi bafunzi bakhe befike ebusuku baseba sidumbu sakhe thine sasitunywe buthongo thine ke sitawu lusiba lukhulu nakuva lokho thine sitawu thine siyawuchazela eve kahle ningahlupheki nini balinzi bayithatha le mali benda njengoba babetsheliwe kuze kube ngilamuhla emaJuda abambelele kulawo mali. Hallelujah, 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 hallelujah. Ake sikumeni sonke ngoba ngathi sesiyalala kancane. Ake sikumeni sonke sitelule egameni lenkosi. Asesikumeni sonke sitelule ngoba naba balinzi manje sebahamba baye ubika kubapristi labakhulu bathi uvukile bathi bapristi labakhulu lalelani la manini ningakusho lokusuvukile tsanini nine lo muntu lo sithithe siselele kwafika abantu bafunzi bakhe bameba thine siselele umbuzo uthi nimbone ngani nababeba ngoba nine benjani na enlemanga abo ukuthi ufikile webiwa bawabhadalela imali lenkulu noma le mali lenkulu ibhadelwe kodwa lalela umhlolo lo wenteka babona abantu bahamba lebe bafile bahamba kanye na Jesu naye lobe kafile seungetulu uvukile bazi ngala webiwe njani lo hambako webiwe njani lo vukile ngoba nanguya uyatibonakalisa uvukile ngiko ke nakatshela Martha uthi Martha ungakhali mine ngikuvuka ye Martha simo nesifile nakufika mina siyavuka manje noma ngiseminyaka simo lesafa kodwa nakufika mine kufika kuvuka emanga angeke akhone kungibuyisele ethuneni vukile mine ngivuke begadzile ngathatha libhantshi lelungumtimba ngasina ngilithatha bawa phasi nemali labanikwe yona bathi bayidla babe batshela abafathi babo bathi siyayidla mntanakethu kodwa uvukile siyayidla abantu bami kodwa yena wente njani na gijimani niye eGalile ndambona uvukile imali yona siyayidzinga basinikile kodwa yena wente njani na hey wena sikhonta kuvuka kwakhe lolo uvukile uvusa tonke timo asikho simo lesinemandla kujamela lovukile Jesus lalela simo sakho angeke simelelane nalovukile ngegama lika Jesu ngeke simelelane nalovukile titha takho letimelelene nawe angeke timelelane nalovukile lokekhathi kuwe tifo angeke tamelelane nalovukile lokekhathi kuwe uvukile kude simo lesingema phambi kwakhe haleluya haleluya praise the Lord asikhonti lona lilanga kodwa asikhonta lovukile Jesus sikhonta lovukile ngegama lika Jesu nasibhekana netimo sibhekana nato ngalongakithi lovukile Jesus mhla evuka
wayithatha tonke timo atfaka ngaphasi kwetinyawo tethu. Ngegama likaJesu. Mveke nambhalo wabaseKolose uthi wabathela ngelihlazo ebaleni abanqoba ngesiphambano. Tonke tinto watibuyisa ngaphasi kwetinyawo tethu. Hey wena umthakathi ungaphasi kwetinyawo takho. Ngegama likaJesu. Hey wena botikoloshi bangaphasi kwetinyawo takho. Jesus. Hey wena titha takho tingaphasi kwakho. Yes Lord. Mani uma ngalovukile buphuya baleli khaya sebungaphasi kwetinyawo takho. Ngegama likaJesu. Tiqalekiso netiqitho letashaya leli khaya kwathiwa abantwana bakhona benzi lalela la utawuqala ngawe ngoba leto qalekiso tingaphasi kwetinyawo Yes takho. Lord. Jesus. Sihamba nalovukile. Sihamba nalovukile. Inkinga yakho uphekeletela labanye abantu labamukele lovukile. Kanti nawe temukelele lovukile. Ngegama likaJesu. Bese ubhekana nesimo sakho sitawuvusa. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lobe kahlekwa aluhleko kuthiwa kayuba nalutho lo. Hey lalela la khona lovusa simo sakho. Yes Lord. Laba kungwaba phasi bathe ujapha. Jesus. Nababona lovukile avuka kanye nawe. Hallelujah. Ngoba utawuvuka kanye nawe. Utawuvuka kanye nawe. Hallelujah. Ngosuku lokuqala utawuvuka kanye nawe. Anginandzaba bakuhambela kuphi kodwa lalela ukhona lovukile. Anginandzaba babuye eMaputo bahambele wena kodwa leto thule lababuya nato tingaphasi kwetinyawo takho ngoba ukhonto lovukile. Anginandzaba ngemadevil worshipper lahlala noSathane uyati uSathane tingaphasi kwetinyawo tethu. Hey bo uvukile. Vukile. Uvukile. Vukile. Ungakithi Yes simemukele. Lord. Oshala basaka pandosa. Hallelujah. Hey. Ela. Noma ngabe ngisiphi isimo singaphasi kwetinyawo takho. Nothing can stand before us. In the name of Jesus. We call in the name of Jesus. Whenever we call upon the name of Jesus, every knee shall bow, every tongue shall confess. Nothing can stand before you. Ngegama likaJesu, ngegama linemandla. Hey wena, awusiwa leso simo wena. Namuhla lolo uvukile ufuna kuvusa lesimo sakho. Ufuna kuvusa wena. Ufuna kuvusa wena. No matter what. Ora kapasaya. Moria kandosi. Rike pendosia. Ora basaya kapasaya. Roko posia. Rika pandosia. Hey! Hey bo. Siamlalela, siamlalela. Gloria nalala basaya. Oh shaka paso. Orie ke pandosia. Rika pasu kandesia. My God and my Father. Wena wethu alophila kuze kube phakade. Yabo. Sitekuwe Dala la metala. Wena lwaphohle Calvary. Hlaba watamatama. Yabo. Sitekuwe wena. Lowakhuluma kwabakanye. Jesus. Umani lonemandla kuma phambi kwakhe. Baba wethu longcwele. Yise wenkosi yethu uJesu Kristu. Napa abakethi kithi kodwa bethe kuwe. Vusa simo sakhe Jehova egameni lika Jesu Kristu. Lalelani mimboya. Niyasha. Nehlulekiswa. Anina mandla. Babe Nkulunkulu. Ngiyawubeka sandla sami mina kuwe. Wena ubeke sakho sandla ngaphasi kwesami. Lalelani moya bumnyama anina mandla la. Ngegama lika Jesu Kristu. Khona amandla lamuhla la.
Marabasaya kapaswe. Rike pendosia.